Ovdje imamo jedan legendaran automobil iz grupe B, u pitanju je Lancia 037. Upravo s ovim automobilom Lancia je odlučila da pokori Audija koji je tada već uzastopno dominirao zbog pogona na svim točkovima. Lancia je razvila pogon na zadnjoj osovini, u Lanciji koja se zove 037 razvijena je od strane Abarta i Pininfarine, a kao inspiraciju, odnosno za početak, uzeli su Lanciu Monte Carlo i odatle krenuli. Imao je centralno postavljen motor sa 4 cilindra i 2000 kubika sa kompresorom, što je obezbeđivalo snažan odziv na gas bez turbo rupe. Zahvaljujući laganoj konstrukciji i odličnoj upravljivosti, Lancia 037 se uspešno takmičila protiv mnogo jače konkurencije. Danas se Lancia 037 smatra klasikom grupe B, a ovo je možda i jedan od najlepših automobila svih vremena koji je nastupio na reli takmičenjima. Pišite mi u komentarima koji reli automobil je na vas ostavio najsnažniji utisak.